illa dua lalo ki iolo na inapa buka aja na yolo bawa andrewe na de managaga parilla duang ya pangoluar ripuang Allah Ta'ala iya kana budu mapuasa ki selama 13 jam lebih masompa ki ripuang Allah Ta'ala wa iya kana stain arilauni ripuang Allah Ta'ala aga hajata aga malada tabutukan yerode pagaga keluargana ilauni bene iya yerode pagaga suaminya budi ilauni coba tabui ya Allah meraka na puasa aku puan buti mana ni bali bola aku ya depa yerode pagaga nana ilauni anak bangka tu kasih ma perlu lada ni anak na depa gaga ilau ki kepung Allah Ta'ala dega kendaraan eloy kendaraan eloki aku mah dicingi ari loki ripuang Allah Ta'ala iya penyakit ini diturunkan oleh Allah aja nanti eloy nakai puang Allah Ta'ala ya Allah berikanlah kami yang terbaik eloy mah dicingi apa kamana ye kamana eloy buat takailah saya nakailah saya lesina paturung. Jadi yelawi kami nama deceng ya Allah berikanlah kami yang terbaik